nambora o yoro la wakati sera ni wati mase anye hijabu fo yala hijabu fana mankutu tala ni mi ewa fini min kadinye dromba karin kan nambebo hijabu yode sifatul hijabu sahihu ube suruti hijabu sarai hijabu sahalin mankutu ye munye ube sariya hijabu shagal bana ka kitabu in kono jilbabul maratil muslima ayeshegi fo hijabu sahalin ye hijabu minyere na bu fu mu'minu musoma ye hijabu do sarati shegi de bala mankutu shegi de bala folo ye munye alistiyabu jami albadani hijabu ki ka farikolo be sutura ne hijabu kana ke shenkala be kenema hijabu be ela bolo kala be kenema hijabu be ela disi be kenema kam o ye hijabu ya hijabu yede farikolo be aka beta ninde asarati fulay aka farikolo be bo asani fulana allan yakuna jinata fi nafsihi hijabu nyere kana ke fini masri lenya yerela hijabu nyegele ini ka hijabu yimina koy o hijabu de koy ka hijabu yimina ewo yoro ni bo hijabu sugude do kata jama dala yoro la karasa ka hijabu inkani ya sami o be commande de sa wata wa muga hijabu masrile wote hijabu yede hijabu kana ka masrile ndo bal man ka ce kurba fulu munun ye sunnata ya ambe do ku yede ku fulum fe munun faturu la laka hinula uto munun be nyana mayala alaka shi jandima haru bi alaka nutanga ukam muso ni hijabu pare hijabu tunte uluka muso la de anka sunna folo ce korba folo uka hijabu be tumbe kala jamana in kono yade u yere de bu kala masi tigu de bu kala ni ya ye muso la yere de ibe bo anye de wo ibe bo anye de parce que abache juguya ne ka femmi ke abe fufa no fere hijabu kala lende do kunkulo ni ka abe do noro lembe nyogona ka sagi ka fendo bila kunna dura ba jiga nyedala ulu tumbu kala yade nu yu ye doro ibe bo nyewu mesi sade ni sunna munun bu dambe kata sunna ma mugo kura munun nana kalan kura munun nana ni diplôme kura tigi munun nana de dro uye ko beke modoreni jinya ko donna fembela nambara donna fembela nyaayele donna fembela hijabu sarati fulanna ube sariya ka hijabu mankutu fulanna hijabu kana ke mashiriya yerela de hijabu nyegelen hijabu ewa ntado chogomi bafu chogodi masirile kana ke mashiriya yerela fula asalisa sabanna an yakuna safiqa la yasiffa hijabu kake hijabu min ka giri min ba koronate ye akake hijabu girma yede min ba koronate ye me hijabu fese lembe kana fini be hijabu koro masiri be hijabu koro yere kala hala be donne no hijabu ko felay o hijabu ya de hijabu yede hijabu kake fini aka giri min ba koro ate do fini ndo jemando kaboyo kamiso ate do akoro aka giri afege mimbe akoro ni ote yani ko felay ni nya sabanay nanina an yakuna farifadan khayra dayyig hijabu kake ayruwalendo aserelentila me hijabu be musola asiumbe la halala nya ba bela achogo bela dan chogo to haranda ma magamina dan chogo to bebe yehi finin koro aserelembala oye hijabu ya hijabu nyuma sharia hijabu ayruwalende kasurila farifada ni akorolente ayruwalendo duruna al-khams allan yakuna mubkhira mutayyiba duruna hijabu kana kede ni be bo ka usulando ka hijabu shishika do usula shishika ukasa katwa nofe ka usu ka bo ube ka kasa jalando ika hijabu la ka bo hijabu kana ke wode ciden ko muso ni ebore ka sokono ka kasa jalan ka yerela yitemeto ceun nunye kasa duma uya sama inofe
fahiya janiyatu ko yejjene akila hijabu kana ke koni kasa jalan bala de muso munun fana be barake jama dala yerola banki wula ha be wa sisote wula dorodorani wo komu abe commandé Amerique abe commandé France de parafem be commandé abu kasake kono nu tara uni wadi cew nyana uba do yire Fatuma tay ka parafem kasaka di yenni sami Dubai ne commandé Dubai de anyogo na commandé nye la koni an ka silami ande be kola sa awa hijabu kana ke ko kasa jalan bala usulen dawde hijabu usule hisabu kasa jalala ma wote hijabu yede ninde sarati durna worona alla an yusbiha libasa irrijal hijabu in kana muso ecce fini bonko nyogonya de niye hijabu ya akanna ibe alakale ce droki de do forokiya de do hijabu kana ke komi ce forokiya de hijabu kana ce ka fini bonko nyogonya parce que ci den de ko sallallahu alaihi wasallam lana Allahu lil mutasabbihina minan nisa birijali musum munum bu yere bonko nyonya cew fo dangalendo e ka hijabu akana ce fini bonko nyonya woron fulana alla yasbah libasul kafirati ika hijabu ani kafir muso ka finu kana ke chogo kelenya akana kafir muso ka don finu bonko nyonya parce que hijabu do be kafiru nubu ka donkulu ka konseruna ube fini shugu do ni ewa muso yo fana yedro ubo taw kala ko ke modewe ka ke hijabu akana kafir muso ni fasik muso ka finu bonko nyonya komi fuleli bakke ka chaya nyana wakati de sera bolo ni wolon fulanna segina alla yakuna libasu suhura hijabu sarati segina ube sariyaka hijabu mankutu segina hijabu kana ke hijabu yere jira hijabu yere suhura manan ka hijabu don kanna nin tara yoro min nin ka hijabu nyuguna teye ninde libasu suhura harisan nanan ni Abu Dawuda la ciden ko nin mogo ye fini do ikanna libasu suhura ko yo mali khama do ala bo fini ke jahannaba fini ikanna ikatasuma minala ye donc fini kana ko yede ninne beta jama dala je yoro minan beta denkunde minan beta konyo minan beta muhadaran wajil yoro ni kala yoro minan ka hijabu don kanna nin tara yoro min nin ka hijabu nyogona teye ni bolon kono beta man sen karasa ka hijabu nyogona teya hijabu kana ko yede wote hijabu ye donc mbalmo minye hijabu nyuma asarati nin sabade ewa nanni min bedda nin kan ni mo min banna kanunun kedu fentino fewa sinfani min ahli an-nar lamu arahuma قوم ما هم شيات كجناب البقر يضربون بها الناس والنساء كاشيات آرية مميلات مائلات أروسهن كأسنمة البغة المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كجا وكجا رواه مسلم تيدنكو أقوم وكالت فلابالك منتون لكول تاسما دونكر جهنم دون دوكو عليمو يده ko mo fula ko folo ye munye cewde do busambu bolo ko misiku nube mo tonya ka mo bugo nay harisa saro ba ko sahibu surta nunu nye fini tigu ye munu be mo bugo ku tonyo fu fulanna akom musoude do fere bo furu bolo de nisa'u kasiyatu musoudo u fere bole ndo de fere bo bu bolo de ariyatu menye yelila ulankolonde do mumilatu i jengena kabo alatama ka jenge kabo ciden tama ma ilatu uye mo mumilatu ye mo jenge u kera sababu ye ka muso woro jenge kabo alatama ma ilatu yere jengena urusuhunna kasinmatil buqti al mailati u kunkolo nuyu kunkolo ye nyame sugudo be arabu bula jungo kabo abe komi nyame jungo nu jengenendo mi soro siri cugo ube meshi don cugo la yadkhuluna li jannata ciden ko nimuso sugu kuute do arjanna wala yajiduna iraha kuute arjanna kasasuru nun kono fana wa inna iraha la yujadu min masirati kaja wa kaja
arjanna fana kasabe soro nunna kan nan tama hakke nin tama hakke to nanye min ni muso ta soro de ewa kashiyatu ariyatu fini ni ciden ko ufera bolo fini bubolo mu lankolum be tamare cogoya saba wulu be fora sharia hijabula iba soro fini min be alela fini fegelendo min be fini koro abeye ni nye kashiyatu ariyatu fini fulila de me lankolon de do a cogoya fulana ni fini kasuru sen kalaw be kelema bolo kalaw be kelema disi be kelema ko be kelema kashiyatu ariyatu fini fune kanna de mi lankolon de fule katama fula sabanna dayyigh fini koro lendo ala aye fini karaka koro hara do ye ni ye bosanta no fe na ko be bula be bi tellement ka ye fini koro yere hara te se ka boli fini koro la fitna europe sere lendo nyaba togo bela nin fana kashiyatu ariyatu muso munum be nin cogo la ciden ko arjanna kasa ta sura nuna arjanna kasa fana be soro kan nin tama ke to an nace donc mbaliman ambe ala deli mu'minu ce mana musulman mu'minu ewa ce mana musulman silamu ce mana musulman alaka nyamari kamunu fulen nye ciden ka nyamaru kamunu fulen nye alakan sagi katan nunu manka barake nuye bara cogo nyumana alako kanye da kallimuna dama kala siranya do andu sukun kono nambe siga barake nuye subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka